Nyamit ti kastuyin. Napandala nagalasan dya na si kugan namit ti no. Nyamit ti kastuyin napandala nagalasan dya mo si kugan namit ti no. Tagay na ka po. Kabulanat sag. Tsari ni, anya ati ni. Nya ta. Anya nga tati tawag na ati ti Ilocano, ta makikita-kita. Ay, na mas ata. Kama kamatis. Kamakamatay? Hoy, batang 90s lang makaamu ata rich kid dagi hanga makapangpangan kasta. Samep. Nagi mas ata ah. Kaya mo? Kitampay ni nagadupay ni. Nya nga tatawag da, ato yan. Kama kamatis. Makan nga ta ati kakabsa. Makan ata. Bahalatan no, maulawa kaya. Mande makamakan ata kang kanito bing nakatao. Oh, nyaraman na. Samep. Samet. Nagupay jini oh, nagadu jini. At naman sa nila, nagadupil din o. Iyawid tanto samdama. Iyawid ta. Ito. Iyawid ta samdama rito dagi mo nga sako. Para man tag ni inang. Uy. Pagdadamo nga mga alala ka, baka dinapan mo rin. Ang batang 90s kad ninang. Batang 90s, makakilit lang ito nga pa. 70s, ay 50s ninang, batang 50s. Ay, nagadayo ti paggatangan ti Sanja. J-Pay ni O, kadwa ni Cherry pan mahala. Makakantay no ka, arte ka kano. Dapat no mabanggat to, ino talaga nga probinsyana ka. Amin nga po dot kikwa. Asikem nga kunada. Dalan. Nadayo pa di paggatangan kadadayo. Bubak kada siit-siitan. So nga ti kami pan gumatang takwa, nalaklaka ka no. Kesa di palengke nga paggatangan niya. O, nugatangom ti wawarat ako, shen ko na da yun nagbakita. Nalala so nga na pang gamit to, inasakmin to. Hindi nakargarda dito Manila, ay gumatang ko di may size slice. Naghihina. Paglalo di mall, nakasupot lang, nakanghinina sanjada. Ito'y ki, sulit, tikwa. At inanusan lang talaga, tikwa mapan gumatang. Dapay tampok na, nito ka gumatang. Kandaway titambuak na. Free taste pa eh. San ka pa? At sa wakas, nakadanon to imit lang ti paggatangan ti Sanja. Wow! Nagado. Ayan o. Yan. Ay, bagayan naman nagatangan. O, nagado kakabsat ni o. Wow! Nagpudot lang. Banug ako. Gado nga siya dyan. Dadakil. Wow. Intas. Kasanog kita tinaloom? What? Pitiken? No, mapitik mo. Kasanon? Yun o. Ate ini, baka nalumato yun. Per kilo? Per kilo ako. Ay, naganos. Tapos ilang kamisa. Ate ni Jules. Siya natin, kuya? Punta klase si Ikon. Thank you, kuya. Nagbigay si kuya ng free taste. Wow. Nagdadakil pa ni kakabsat ni oh. 100 pesos tapos meron pang free na binigay ni kuya. Thank you, kuya, sa binigay mo. Ikaragam pa yata, 200 pesos amin natin kakabsa to. Nagdagsen. Kasanuta tatanga. May bagbag. Kinadurbab ti Sanja. Siyempre, maminsan ka lang mapantoy ko, sulitim ah. Pag binibitan talaktan ay. Oo, pag gado na kakabsat na kita nyo mat na worth 200 pesos lang ata nagadaw. No gatangom di Manila ata ka na nasang ngaribo kan. Hintahan. Hintahan dista mo, nagadayo pa pagawidan ta bagkatong kastan. Nyamit ti kastuyin. Napandala nagalasan dya na si kugan namit ti no. Chere! Nyamit ti kastuyin napandala nagalasan dya mo si kugan namit ti no. Tagay na ka